umzukulu wami ngalesikhathi ngifika nohlelo la ngikuphathele khona-ke namhlanje-ke ubaba-ke igroup lakhe noma-ke iqembu igugu lomndeni. Ngifuna ukuthi ubaba uMsimang sengijahe ukusho isibongo sakhe, kanti-ke la ngifanele ngiqale ngethule iqembu igugu lomndeni. Uthe mefika la sathi hayi ubaba udonse nazi insizwe ezikuphekezeleyo. Ngenithi ukuthi-ke ukudlala isitsheki la esitudio sogubhu lwami wayesenze njalo wakhala ngengoma uthi-ke mhle mntana womuntu. Asambe sithokozele nalo igugu lomndeni.